İsland sınıfında birinçilerden bulup Pushkin kartısını yasata. Sınıf жетекчисinin spektakl premyerasına baru təqdim etilib qabul ite. Bugün o sınıftaşları bilen birge şehir medeniyet sarayında. Pushkin kartını kullangan бар, birinci tapkır muzeyga barıp kelgenik. Оқушылар үшін бек оңайлы енді, чөнки оқушы кеше көп нәрсені көрүгө, билерге возможности булмаска да мүмкін. Һәм Пушкинский карта ол нелерге жол ача. Һәрбір театрның ненің ишекләре ачыла. Кеше алдында бик оңай дип саныйм. Tamaşa zalında şehir hem avul mekteplerinden kelgen оқушылар, perde ortunda ise artistlar dulqınlana. Alina Gazizova truppadagı eng yaş qatnaşuchi spektakl temaсын яшьтәшләре жылы qabul итәр дип ышана. Bu benim debütüm bulgan için мен azraq dulqınlanam. Героем оңай һәм мин bu rolda oynawıma бик шатмын. Benim rolümне балалар оңай qabul итерләр дип уйлыйм. Yaratkan kişiне югалтып булмый бит o kızı. Benim күзем күрмәсә дә күңелем белән күрәм мин сине. Bir gaile örneginde bütün ilin tarixi çağıla. Tep Giroy Afgan soğuşu veteranı saylау aldında sukır invalid tırmışın devam, elle üz selametligi beraberine gailesin təmin itergeme. Intriga soңғы көрінішlerge qadar bara, ozağı bəxətli tamamlana. Daniel Salikov'ның yazmış eserin әзірләдік. Drama bu bik aktual tema. Ülken bunun mana bu bugünkü şunday zamanda deb aytganda үзләрен урынын тауып, шын дусларга таянып, яшәүнең мәгънәсен аңлатучы тирән мәгънәле спектаклебез. Без бик шатланып, аларга менә бу Пушкин картасы белән үзебезнең эшебезне тәкъдим итеп карыйбыз. Bugünkü gündə Nurlatda Pushkin kartası mümkünliklerinden onu alırga hüquqlılarının 70%'dan ortağı faydalana. Mektep оқушылары hem studentlar ekskursiyalarga, muzeylarga hem başka medeni şaralarga yürüyüp. Bu programma boyunca biz oktyabrdan işley başladık. 2021 yılda türlü formatda 30'dan ortaq şara ötkerildi. Şulay uq hazır fevral ayından Nurlat оқушылары, studentları hem yaşları Pushkin kartası boyunca kinoteatrda filmler qarayalacak. Күңелне гөлләргә күңәргә